kayang alagad at ngana, iti yaing daya ko, amibubu para ke kayo. King Eucharistia, ing ginu, inyang alaneng ay biye na nangan ing agyo ng ibiye, binyene, ing kayang sarili. Nung sakaling alata ng 5 tinape, ampong adwang asan, matulata mo sanang idake, ing kusang lub a serbisyo, ibiye, ing kekatang oras, sikanan, at presensya, at iti maragul ng bage. Keta po kaya kami sa smuan, at mekad kete mo naman, pot ang ating kematen, deng pakakalulong kasiping bale, agad lang sumaw karing kepalyaryan. Sumaw palang magluto, manos pinggan, magserve pamangan, karing makipaglame. At agad lang sabihan ng antikanini, ala na kaming ayambag apera, ala na kayamang kwalta. Dapot ing asaw mi, iapining kekeng katawan, ing kekeng oras, ing ayambag mi, iapin ing kekaming serbisyo. Kaluguran kong kapatad, maging mabiyen na katamong katawan Kristo ketiking yato, potang nanumang mitatagan tang kayapan, sikanan, oras, ganaka, agyuta mong idake, karing migit, mangailangan. Bangkanita, ing biye, deting kapatad, misuglungan. Talakad ta po. Ipasyagta mo yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayipayang tutu, inalang King Banmatiato, at ang Hasikristong anak ng bugtong aginuta mo, pingaglik ng upaya ni Banala Espiritu, mibayit ka sa Tamaryang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncia Pilato, mipaking krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlong Aldo, sinubiyang mebe, ipay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayipayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, banukum ka rin mabi, ampong mga mate. Sasalpantaya ko King Banala Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasubridang Mering Mete, at King Bealang Angga. Amen. kapatad, manalangin tamo king ginutamong Yesu Kristo, ape parakal karing tinape, para karing danupan, at magnasang misan metong karing taong makapadurot, king metong ng dulang. King balang kaidwanan nga tamong manalangin, Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Ulitan tayo po. Gino, maging tinapi na kasana ng biyeni. Isan metong King metong akasalpantayanan, King mabilog a iglesia. Manalangin tamo, King Aldo, datang yapotang, ding sablang kikilala kang Kristo, bilang karelang Ginu. Luklukla, King metong mong dulang ng Eucharistia, inya nga tamo, manalangin. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Misa san metong, King metong alugod, ding sablang susuyo. Manalangin tamo, King Ingaldo, datang ya, potang ding sablang balayan at bansa, atoklasan ing sikanan, lugod, King metong at metong, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Misa san metong, King metong dang tula, ding sablang anak, amig primera komunyon, kimbanwang iti. Ipanalangin tamo, ing potang dahatang, ing kasakitan, manatili lang tapat king Ginu, inya nga tamo, manalangin. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi.
Misa San Metong king kaligaligan daring daralan kasakitan, paulining dano, pagsalbat at sakit. Manalangin tamo king Ginu, baningaldo datang ya, potang ding sabla, mihinan lang katulihan at akit dang magalang ingkarilang dignidad. Inya nga tamong manalangin. Ginoo maging tinape na kasano ning biyemi. Misa San Metong king Metong pamikakaluguran, kaniti at karing sablang komunidad Kristiyana. Manalangin tamo king Ginu, ban ingkakatamong Eucharistia, maging migit yang mabye at pasulungan na ingkakatamong lugod. Inya nga tamong manalangin. Ginoo maging tinape na kasano ning biyemi. King katahimikan, mipapanalangin tamo para karing kakatamong sariling kapagnasan. Ganakantala naman at ipanalangin, ding sablang sasaw pat magmasabal king kakatamong parokya. Ipanalangin tala naman ding sablang tatang gaganakan tamot parangalan nganing Father's Day. Panwana na sana ning Ginoo ing kasuywan ding sablang kayanib king kakatang parokya, lalong-lalo na ding lectors at commentators. Ipanalangin tamo ing kapasalamatan at kaidwanan di Reverend Monsignor Florentino Ninoy Canlas, Reverend Father Rafael de la Cruz, king anibersaryo ning karelang ordinasyon ng ting pari. Antimurin tanggapan na sa ning Diyos ing kapasalamatan di Arnold Mendoza, Alma Catu, Marlen Bondok, Tinet Santos, Willie at Olive Bondok, Jun Gintu, Ruperto at Angela Flores, Mario at Luisa Pabalan, Dario at Winnie Manalastas, Ramon at Darlene Alonzo, Nonong at Virginia Manoloto, ding miyasawang Regalado at Edith Dabu, Alessandra Ann Tayag at Annalyn Santos, kambeding miyembro ding karelang pamilya. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong magmasusi king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na di Vincel James Santos, Migo Adobo Princess Ana Cuevas, Monsignor Jose Lacap at Father Nitoy Maliari. Ipanalangin tamo naman ing makapasubali dang kaidwanan di Arlene Mercado, Mario at Lucy Bondok, Stephanie Andan, Marie Chris Mandap, Christian Joseph Gintu, Charles Kenneth Gintu, para king pangatanggap na king medical school. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong masakit, lalong-lalo na di Sherry at Janina Mendoza, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Juanito Pineda at Stephanie Lopez. Panalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong mayamong nabiye, lalong-lalo na ding kaladwari Reverend Father Leonard Flores, Juanito Isip, Ricardo at Juliana Gonzalez, Dr. Robert Flores, Jesus at Adoracion Canlas, Norberto Santiago, Irineo at Epipania, Dr. Serapin Cristobal Jr., Francisco at Carmelita Capili, Regalado Sr., Lolita Lingat, Leonardo at Jose Bondok, Numeriano Sr. at Ruben Sr. Bondok, Ramon at Ricky Fabian, Domingo at Lolita Banal, Ervin Santiago, Ernesto at Carmen Manalang, Joy Del Monte, Purita Santos, Haynes Arozal, at Felicissimo at Dingmaldang Kaladwo, ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, maging tinapay na kasana ning biyemi. O Ginoong Jesus, binye mo ke kami ing kabilugan mong sarili. Gawan mo keng tanda ning kekang lugod, at saupan mo kaming miye, para king metong at metong, kapamilata ning kekang upaya, ikang mabibye at mag-ari, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Maging dalit,
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kay kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning ginutin dawon kaning gamat mo, king kapuri at ikalgaling kayong lagyo, hingga katamong saplala at mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manan na sanang ing tinape at kalis adarawon mi, yatad na king kekang iglesia, ing pamisasan metong at kapayapan tatalakaranda. Itihadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Murin. Yat nayo ring pusuyo, Makayat nano king ginu. pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Jesucristong ginumi, king tauling apunan, kabang makaluklukya, king lamesa, kambering kayang apostol, dinawuna ing kayang sarili keka, anting alang musing akordero, ing matatanggap aayin, ababyeganap kapurian keka. I Kristo, binyene ke kami iting kapigaganakan, king kayang pamaylasa, ban ipagkalam na ke kami, ing kayang makakabus a upaya, manggaman king kapupusana ning panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanan me ing balayan mo, at pasiknangan mo king kabanalan. Ban ing pamilyaning meto ketawan, lumakad ya king sala ning metong akasal pantayanan, king metong pamisamak ning lugod. Lalapit kay ngeni kaniting makapagbulalang sakramento, ban makisulu king kekang dulang, at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ing yato makisan metong yaking banua, ban ikanta ing bayong dalit ning pamaglalang, kabang sa sambandak at pupurian, manggaman kapilan, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin kingaslag ding espiritu mo. Ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayuya midaon kusang lug, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne at binyene karingkayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iyo ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis, kasi bayang pepasalamat keka, at binyeneng kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan,
Amibubu para ke kayo at para karing sablang tao. Banketa, ipatawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ni gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraw niya keka, iting tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming papo, i Florentino, ing ke kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula ding anak mong gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. Pagkaluban mo sanang alanganggang kapainawan king kekang kairian. Ganakan mula naman dingali wami pang kapatad, apepainawan at manenayang subling miye, at ting sablang mengayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karabat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen na Induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol at ding sablang Santo, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, upurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. King sauk ningig pa, agyuta mong maging mabyen ang katawan Kristo kaya tiking yatu, inyakea abe-abe tamong ening manalangin. Kami
Ikagos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkaluk ing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kang mikagos, king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kay kaming talapangagos. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalapan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, yang babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan, ding kay kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanana, ning kay kang iglesia. At pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati, kaya kayo. At keka ang timurin. Masaya tangin ng idake king metong at metong ing kapayapan at ing gaptam. Kapayapan kaya kayo. Yoing kordero ning Diyos, yoing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad la ring mayaos magisulu king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keko, dapat ikas nga mano mo at kumayap na ako. Spiritual communion. Kaburi ko sana yung tanggapan da ka o Ginoo, yung sacramental, ang physical aparalan. Dapat uling iti posible king kasalukuyan a panahon na sitwasyon. Paniwalan ko, king kapamilatanan ning maglapo ng lugod ng ipa, at ning upaya ng kiyakang espiritu, ipagkalub mo nga ning kaorasan o Ginong Jesus, ing kiyakang sarili ka na ako. Manatili ka king puso ko, aslagan me ing kaisipan ko. Gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap, at makimasabal ka rin kapara kong tao. Ban aliguran ang pong asay wanda ka, karing kapara kong tao, lalo na karing kapatad kong pakakalulu. Amen.
Katawan ng Kristo. Amen. Ito kita bisa
Talakad tamo. Manalangin tamo. O ginuming Kristo, babiyemo ke kami, ing kekang katawan at daya, king Eucharistia, anting meto nga tanda, king ang giyaman ngeni, karake mo na kami, king biyemo. Mananasan ang akamtan ming lubus, iti king kayarian, nung nuka mabibiyat mag-ari, ngenit, manggaman king alang angga. Amen. Tukluko po sa guli para karing kapabalwan. Munang dili po, karing hanggang liturgical ministers, ding kaya katamong parokya, kaya Bela, ding hanggang liturgical ministers, King Chapel. Kukumbiran da kayo pong tumagon ng July 10, Aldo Domingo, alas 2, ningkat panapon, hanggang alas 4, ningkat panapon, para king meto nga liturgy seminar. So, ding hanggang EMDC, LECCOM, altar servers, choir members, greeters and collectors, ang ponding liturgies, mani muna, karing kaya katamong chapel at king parokya, asahan mi po yung kaya kayong pamanagon. Kadwa po, ng daratang June 26, Aldo Domingo, alas 7:15 ning abak, ding CWL, agatantalang tumagon king kaya katamong misa, para king karelang Mass and Communion. At nempong daratang June 23, pagmasusyan tayo ing solemnidad ng San Juan Bautista, ulim pong itang June 24, itang talagang solemnidad na, pagmasusyan tayo ing solemnidad ning kabanal-banala ng pusong Jesus o ing Solemnity of the Sacred Heart. So ito pong 6:30 ning abak, kukumbiranda kayong tumagon king misa. Ngayon po ding tatang sinimba, agatanda kayong talakad, ding hanggang tatang sinimba, talakad ko po. Eko po Marine, palakpakan tala po ding tatang at Happy Father's Day kay kayo. So, ipanalangin tala po at bendisyonan ding tatang. Banalaig pa, pasalamat kami, king kalam ning pangatatang, pigkatiwala mo kareting pengariming lalaki. Adwan mi ing kekang grasya at bendisyon, ban kanita, isundudang gagampanan ing karelang misyon, ban biyayan dala ding karelang pamilya. At magsilbila sanang maya payalimbawa, karing karelang anak at karing taong makapaligid karela. Sumangid at lipat ding karelang kakulangan, agam panandasanang mismong sigasig ing karelang misyon anting pengaring lalaki. Panwanan mula, kambeding karelang pamilya, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. O misan pa po, palakpakan tala din kay katamang tatang at Happy Father's Day. Si Claude ko pungeni para king benediction. Ikan tataya po ing O Salutaris.
Ipuri at misamban Jesus, King Santissimo Sacramento ning altar. Mipuri at misamban kapilanman. Kapatad, arapana ning kabanal-banala ng katawang Kristo, adwanta mo kaya ing grasyang maging mabiyan na katamong katawan ketiking yatu. Kabang gagampanan tamo, ing kaya katang masabal at malasakit king metong at metong, lalong-lalo na ing pamipakit tamong masabal at malasakit para karing peka kalulong dili. Uling alayang kabaldugan ing kaya katamong pamakinabang nung eta mong maging kapakipakinabang amemalen ning kaya katamong lipunan. Mananasanang ing kaya katamong pamakinabang turwanan ang katamong sumuyo king metong at metong, lalong-lalo na para karing peka malating dili. Ikantataya pungening tantum ergo. Dirinan mo lang tinapeng iba't banwa. Apanin ka tanding saplang ligaya. Manalangin tamo, o Ginoo, king kapamilatan iting banal na sakramento, pigkaluban mo kaming tandaning kekang pamaylas at kamatayan. Adwan mi keka, kabang sa sambanda king misteryo ning kekang katawan ng pondaya, para timisan ang panandaman, karing kekeng sarili, ing bunga ning magligtas mong upaya. Idi adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
ing dibinong kapurian. Mipuri ing Diyos, Mipuriya ang Diyos, mipuri ing kasantusantusa ng lagyu, mipuriya ang kasatantusan ng lagyo, mipuri Hesus Kristo, Diyos ang taong tutu. mipuriya ang Hesus Kristo, Diyos ang taong tutu. Mipuri ing lagyu ng Jesus. Mipuriya ang lagyo ng Jesus, Mipuri ing puso ng kabanal-banalan. mipuriya ang puso ng kabanal-banalan, Mipuri ing daya ng kakamal-kamalan. mipuriya ang daya ng kakamal-kamalan, Mipuri Jesus, King Santissimo Sacramento ning altar. mipuriya ang Jesus ang Santisimo Sacramento ng altar, Mipuri ing Espiritu Santo ing Paraklito. mipuriya ang Espiritu Santo ang Paraklito, Mipuri Maria ing emunanong degulan ay induning Diyos. mipuriya ang Maria ang emunanong degulan ay induning Diyos, Mipuri ing mapalad at emimusinga ng pangakagli. mipuriya ang mapalad at mimusinga ng pangakagli, Mipuri ing Maria king kayang maligayang pangadalabanwa, kaladwa at katawan. mipuriya ang Maria kinkayang maligayang pangadalabanwa, kaladwa at katawan, Mipuri ing lagyo ng Maria, Birhen ang ponindu. mipuriya ang lagyo ng Maria, Birhen ng Pon Indu, Mipuri San Jose ing kalinis-linisan ng esposo. mipuriya ang San Jose ang kalinis-nisen ng esposo, Mipuri ing Diyos, karingkayang Angeles, ampon santos. mipuriya ang Diyos karingkayang Angeles Ampon Santos. Ikanta tayo po ngening o Sacrament Most Holy. Most Holy, Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving, be every moment thine, be every moment thine. Sacrament most holy, talakad ko po. Apag mo sa siyantane ngening banalamisa, ing misyon tamo magumpisana. Salamat King Diyos.